Pinjam sebentar boleh? Jangan bilang ini kak. Cabut ya balik. Balik. Ya. Hello. Belum, gak ada ya. Coba aku video, sekarang
Jika harga diri gue. No, chuyện nhà điên của. Nah, nó si chuyện mè mè, chuyện nhà điên. Điên không nhau. Henry, kocok gue bina wen, boleh. Kembali mas. Disawer ya. Yuk, aku cari lagi ya, baju hitam boleh. Oh, tunggu. Ampun. Ya, kita cari ibu-ibu yang pintar goyang. Ya, nanti saya yang sawer. Hei, itu yang goyang ya. Hei, ayah, belum dimainin. Iya, lagi goyang ya. Hati banyak. Goyang. Lagi lagi ngadu ya. Ibu digoyang ibu. Digoyang ibu. Lalu terus nih. Goyang. Dia takut kabur ya. Dia. Masuk Pak Dewi calon video ini.